nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Munyemerere twerekeze makuru rero agezweho kuri aya masaha. Reka nongere mbibutse ko uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 4 Mata muri uyu mwaka wa 2026. Twihuse rero muri aya makuru. Munyemerere duhite unyarukira muri izi ngingo z'ingenzi ya makuru agiye kwitsa no kwibandaho. Wazalendo na FARDC batangaje ko hagaragaye indege z'u Rwanda mu kirere cya Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese aya makuru aravuga iki? Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa inkuru ikomeye cyane. Amakuru aravuga ko muri gereza ya Mpimba harasiwe imfungwa zibarirwa muri mirongo ubwo i Bujumbura haturikaga intwaro. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kugeza ubu abaturage batandukanye bakaba batangiye guhangayikishwa nuko bamwe mu miryango yabo bashobora kuba bararasiwe muri riraswa ryabereye ahangaha. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi turaza kwerekeza ku Ndondo. Ndakubwira yuko ku Ndondo hongeye kugabwa ibitero bikomeye by'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Binabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku ngingo ivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwinjira mu biganiro na Amerika, n'ibiganiro bigamije guhererekanya abimukira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, ntuze gucikanwa n'aya makuru. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri ingingo ivuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na leta ya Kinshasa bagiye kongera guhurira mu biganiro mu Busuwisi. Ni mu biganiro bikomeye byo guhagarika intambara no kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ngingo nayo turaza kuyigarukaho muri aya makuru. Uraza kunyemerera kandi tuze no kunyarukira muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire ko hongeye kuba indiri y'ubwoba. Abasivile bagera kuri 2 abashimuswe mu gihe abandi bakorewe byamfura mbi ni mu gitero cy'abitwaje intwaro cyagabwe ahitwa Ihabura. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nabyo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye aho muherereye hose, reka nizere ko meze neza, nkomeza no kubifuriza kugira weekend nziza. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV ndagusaba ibintu bibiri byoroheje. Icya mbere no gukora like, waba uhasanzwe waba uri mushya. Kuri wowe mushyashya rero wowe biraza no kwiyongeraho ko ngusaba ngo nkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe yuko no gukora kuri ukanu kameze inzogera nisinye edora notification. Nubikora uraza kuba ugize neza. Nyeneye aba subscriber bashyashya 1000 mwese rero amunkorere subscribe kandi nshimira mwe mwabikoze, nshimira namwe mugiye kubikora. Reka rero ibintu tubigenze gukiya mu kanya gato cyane ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye. Ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Turanditse rero nta gutinda nta kunyura impande n'impande. Abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC batangaje amakuru avuga yuko ngo hagaragaye indege z'u Rwanda mu Minembwe. Kugeza ubu ibi bikaba byamaze gukwirakwira hirya no hino, aho kugeza ubu hamaze gukwirakwira amakuru avuga ko mu gace ka Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaragaye indege z'u Rwanda. Ibintu byavuzwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo
Congo FARDC. Aya makuru akimara gutangira gukwirakwira yaje gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru ritandukanye, bituma benshi rero batangira kugira impungenge z'uko umwuka ushobora kongera gukaza umurego hagati y'ibihugu byombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Gusa nyuma yo gukurikirana neza no gucukumbura ibingibi, twaje gusanga aya makuru tumaze kuyasesengura atari inkuru zizewe, ko ahubwo aya makuru ari ibinyoma bidafite igihamya ifatika. Aya makuru rero tukaba twaje gusanga n'ubundi atizewe. Amakuru ahubwo yizewe aturuka mu baturage ndetse no mu mboni zacu ziherereye muri ibi bice, aravuga yuko nta ndege z'u Rwanda zigeze zigaragara muri Minembwe, kandi ko nta kimenyetso gifatika kigeze gitangwa kigaragaza ibingibi tangajwe n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ibi byateje kwibaza byinshi ku nkomoko rero y'itangazwa ry'ibi. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano mpuzamahanga bavuga ko ibishobora kuba byari bigamije kuyobya burari cyangwa kongera umwuka mubi hagati y'impande zihanganye mu mirwano muri ibi bice, ariko kandi ngo bikaba ari bya bindi bakunze kuvuga ko ari tekinike za gisirikare zo kugenda uruhande rumwe rutesha umutwe urundi. Hari abemeza ko gukwirakwiza amakuru nk'aya bishobora kuba intwaro ikoreshwa mu ntambara yo mu mutwe, aho buri ruhande ruba rushaka kandi rugamije kugaragaza ko urundi rukwiriye gucika intege kugira ngo uruhare mu makimbirane abigende byiyongera, hanyuma rero uruhande rumwe rufatirane urundi mu rugamba ruhite rurutsinda. Kugira ngo rero ibingibi ubyizere neza, ndagira ngo nkubwire yuko imboni zacu twavuganye ziherereye muri ibi bice zavuze ko aya makuru ari ibihuha bidafite ishingiro. Ibi kandi bishobora kuba byari bigamije guteza ubwoba mu baturage no kubatera kumva ko ikibazo kirimo gufata indi ntera mpuzamahanga, bigatuma rero barushaho guhunga no kwiheba. Ku rundi ruhande, no kuvuga ku ruhande rw'abaturage, y'amakuru yabateye urujijo n'ubwoba cyane cyane mu gihe aka karere gasanzwe karimo umutekano muke. Hari abavuze ko abumvishe aya makuru bagahita batangira gutekereza guhunga, batinya ko imirwano ishobora gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mu gihe amakuru y'ibinyoma akomeje kugaragara, rero haribazwa uburyo bwo guhashya aya makuru no gutuma abaturage babona amakuru yizewe aha muri ibi bice. Gusa mu minsi ishize ibintu byakomeje kugenda ifata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kugenda rushyira amakuru hanze atizewe kandi y'ibinyoma. Icyakora kimwe mu byo abantu ushobora gushingiraho, ubwo ndabwira mwebwe mukunda kudukurikira mu makuru tubategurira tukanabagezaho, ariko kandi ndabwira by'umwihariko n'abakunda gukurikira amakuru yo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko agaruka kuri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Amakuru nuko iyo hari agace bafashe cyangwa hari icyo babonye, ngira ngo n'imbunda zabo zishobora kuba zifite kamera, bahita bafotora ibintu rero bikajya ku karubanda nta minota yitambutse. Ibi rero kuba babivuze ariko ntibagere ifoto bashyira ahagaragara cyangwa ishusho, ibi ni bimwe mu byo ushobora guheraho wemeza yuko aya makuru nta shingiro afite. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere duhite tukomeza n'aya makuru twanzikire mu gihugu cy'u Burundi, ariko mbere yo kwanzika n'iyi nkuru ni munyemerere nongere mbasabe munkorere like bavandimwe mudukurikira no ku Ibendera TV. Uyu munsi ni muri weekend abantu baba baruhutse, muri weekend ibintu biba bimeze neza. Nanjye rero ndabasaba ngo munkorere like ku bwinshi. Ndongera kubasaba kandi mwe bashya mugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere cyangwa mwe muhasanzwe ariko mutari mwarakoze subscribe, munyemerere ndabinginze muyinkorere, muraza kuba
mugize neza. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko muri gereza ya Mpimba harasibuye imfungwa zibarirwa muri mirongo. Mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi haravugwa inkuru ikomeje guteza impungenge, aho imfungwa zo muri gereza ya Mpimba zarashwe mu gihe ngo habaga iturika, hanyuma rero izi zikagerageza gutoroka mu bihe byari birimo akavuyo kenshi katewe n'iturika ry'ibisasu ryumvikanye muri uyu mujyi. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko iri turika yateye ubwoba n'urujijo mu baturage ndetse no mu nzego z'umutekano, bigatuma hari imfungwa zifata umwanzuro wo kugerageza gutoroka zifashishije uwo mwanya w'akajagari no kuba ngo bararwanaga no kuba batatwikirwa muri gereza. Mu gihe izi mfungwa zageragezaga gusohoka muri gereza, abashinzwe umutekano rero ngo bahise batabara bararasa amasasu mu rwego rwo gukumira iki gikorwa. Muri uko kurasa rero imfungwa nyinshi ngo zarahatikiriye, mu gihe hari n'amakuru avuga ko bamwe ngo bahise bahasiga ubuzima, abandi bakaza gutakaza ubuzima nyuma, ariko kandi biranavugwa ko ngo hari benshi bakomeretse. Nubwo imibare nyayo y'abarashwe itarashyirwa ahagaragara, amakuru atangwa n'abari hafi aho ngaho aravuga ko abarashwe babarirwa muri mirongo. Ibintu byateje ubwoba n'impungenge ku baturage, akaba hari na bamwe mu baturage bakomeje guhangarika bavuga ko abo mu miryango yabo bari bafungiye muri gereza bashobora kuba bararashwe uyu munsi. Byabaye mu gihe umutekano wari wamaze guhungabana kubera iturika ry'ibisasu ryabaye mu mujyi wa Goma, rikaba yarateje igikuba mu mujyi ni mu mujyi wa Bujumbura haruguru, nawe mvuze mu mujyi wa Goma ariko ni mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko guhuza kw'ibi bintu byombi n'iturika ry'ibisasu n'igerageza ryo gutoroka kwa zimwe mu mfungwa byerekana ko umutekano ushobora kuba warahungabanye cyane muri icyo gice. Ku ruhande rw'abaturage hari ubwoba bwinshi kuko batinya ko ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye, ndetse bamwe bakavuga yuko abafite ubwoba bw'uko bamwe mu miryango yabo bari bafungiye ahangaha bashobora kuba bari muri aba batakaje ubuzima. Kugeza ubu ubuyobozi ntiburagira ukuri cyangwa se imibare nyakuri bushyira ahagaragara ku bijyanye n'iki gikorwa. Gusa ariko iperereza bivugwa yuko ngo ririmo gukorwa kugira ngo hamenyekane ukuri kw'ibyabaye n'ingamba zigomba gufatwa kugira ngo bitazongera kuba. Ibi bibazo byongeye kugaragaza ibibazo bikomeye biri mu mikorere ya za gereza ndetse n'umutekano muri rusange mu Burundi, mu gihe hibazwa niba hari ingamba zihagije zo gukumira ibyago nk'ibi mu gihe kiri imbere. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ndabibutsa ko turi ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Bamaze kugera hano, nkundire unkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari ubwa mbere ugeze hano muvandimwe, ndakwinginga ngusaba ngo nkorere subscribe nubikora, uraza kuba ugize neza. Twamanutse rero muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kundondo hongeye kugabwa ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Ndondo gaherereye muri grupama ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa ibikorwa by'intambara bikomeje gufata intera ikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR abakomeje kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko ibi bitero byibasiye abantu batandukanye, harimo byibasiye ahantu hatandukanye, bikaba byibasiye ahitwa Akuyibijege, hakaba hitwa Akwanzamwita,
hakaba ari hafi ya Muramvya n'ahitwa Kuwumugeti. Abaturage bavuga ko ibikorwa by'urugomo byatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo bigakomeza rero no kuri uyu munsi, ndetse ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru kuri uyu munsi, bikaba byongeye kuramuka bimeze n'abaho benshi bazindukiye mu mirwano, ndetse hakumvikana urusaku rw'amasasu menshi. Ibi bitero byateje ihungabana rikomeye mu baturage, aho benshi bo mu bice bya Kanogo na Muramvya na Mitamba na Gongwa bahunze ingo zabo. Bamwe bahungiye mu bice bitekereza ko bifite umutekano ugereranije n'aha, mu gihe abandi bahisemo kwisha mu bihuru no mashyamba bagamije kurokora imibiri yabo. Ibintu byari bikomeye cyane. Amakuru akomeza agaragaza ko uretse ubwicanyi n'ihohoterwa, hari ngo n'ibikorwa byo gusahura no kwangiza imitungo y'abaturage. Amatungo arimo inka, ihene, intama n'ibindi ngo yasahuwe, ayandi aricwa, mu gihe n'ibindi bikoresho by'ibanze abaturage bishengekerezagaho mu mibereho yabo ya buri munsi nabyo byasahuwe. Nk'uko aya makuru abivuga, igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abambari bacyo bakaba rero ngo barimo gutera baturutse mu mujyi wa Uvira ni Bujumbura mu Burundi, bakanyura mu nzira za Kirungwa, Munanira na Gafinda, bakazamuka rero aberekeza muri ibice, bagatangira kugaba ibitero bikomeye cyane. Abo ku ruhande rwa leta ya Congo kandi bakomeje gukora ibi bikorwa mu gihe abaturage bakomeje gutabaza basaba inzego zibishinzwe gukumira ibi bibazo by'umutekano muke, bityo abaturage bakongera kugira ubuzima bwiza bwuzuyemo amahoro n'umutekano. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi ku Ibendera TV. Ni wamaze kugera hano, nongera kugusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye mu biganiro na Amerika, n'ibiganiro byo kwakira abimukira. Kugeza ubu amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masezerano yo kwakira abimukira baturuka mu bindi bihugu. Aya makuru yatangajwe na bamwe mu bayobozi bo muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazi neza iby'ibi biganiro. Aba bayobozi babwiye biro ntaramakuru by'Abongereza leta ziko ibiganiro bigikomeje, ariko ko nta masezerano aragerwaho, kuko ngo ibibazo by'ingenzi birimo umubare w'abimukira, ubwenegihugu bwabo ndetse n'indishyi ngo bishobora guhabwa umwanya munini. Kugeza ubu rero bikaba bitari byabonerwa umuti. Ibi biganiro bigaragaza impinduka muri gahunda za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyitwa iyirukanwa ry'abimukira akoherezwa mu gihugu cya gatatu, ni ukuvuga third country deportation, aho boherezwa mu bindi bihugu bitari byabo bwite iyo kubasubiza iwabo itagishoboka cyangwa se bigoranye. Gahunda zisa nk'izi zagiye zisuzumirwa mu bihugu bitandukanye, zikanaganirwaho mu bindi bihugu byinshi bya Afurika, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka uko zakoroshya ibibazo biri ku rwego rwazo rushinzwe abimukira n'abasohoka. Bamwe mu bimukira bari gutekerezwaho ko bashobora kuba baturuka ku mugabane wa Afurika na Amerika y'Amajyepfo, harimo nabo mu gihugu cya Venezuela, nk'uko byavuzwe n'umuntu uzi neza iby'iki kibazo.
ibi biganiro biri kuba mu gihe hari ubushake bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwo kugira uruhare mu bikorwa binyuranye muri Afurika yo hagati birimo no kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane nka cobalt ikoreshwa cyane mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi no mu rwego rw'ingufu. Iyi gahunda rero yo kohereza abimukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanenzwe n'inzobere mu by'amategeko n'imiryango yiharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bavuga ko kohereza abantu mu bihugu badafitiye ubwenegihugu biteza impungenge zikomeye mu buryo bunyuranye burimo n'ubw'imibereho, cyane cyane ku bantu bafite impapuro zibakesha uburenganzira bwo kurindwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye aho muherereye hose, ni munyemerere babwire ko turi mu makuru ku Ibendera TV ari tsaka nibanda mu nkuru zigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tukanyura no mu bindi bihugu bitandukanye, cyane cyane ibi bihugu by'ibiyaga bigari. Abarwanyi b'umutwe wa M23 na Kinshasa bagiye kongera guhurira mu biganiro. Ni ibiganiro rero kuri inshuro bagiye guhurira mu Busuwisi mu biganiro bikomeye byo guhagarika intambara, mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hateganijwe ko ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 bigiye kongera gusubukurwa mu gihugu cy'Ubusuwisi hagati mu kwezi kwa kane twamaze kwinjiramo muri uyu mwaka wa 2026. Aya makuru yemejwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, bagize uruhare mu gutegura aya masezerano agamije kugarura amahoro mu karere. Ibi biganiro bije mu gihe gahunda yari isanzwe ibera i Doha muri Qatar yahagaze by'agateganyo bitewe n'ibibazo by'umutekano byo mu karere ka Moyen-Orient bituma hafatwa icyemezo cyo kubyimurira ahandi, bityo rero hakaba harafashwe umwanzuro ko abyimurirwa mu Busuwisi. Aha hakaba hari impungenge z'uko mu gihe n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhangana na Iran, ndetse Iran ikaba yaragiye yigabiza bimwe mu bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye muri Qatar. Akaba iyi rero hari indi mpamvu yatumye ibiganiro byimurirwa kandi kugira ngo hato atazagabwa ibitero ahangaha bari muri iyi nama. Amasezerano ya mbere yari yarashyizweho umukono mu Gushyingo mwaka ushize 2025 ntiyageze cyakora ku ntego zayo zose, kuko mu ngingo 8 zari zigize ayo masezerano, ebyiri gusa nizo zashyizwe mu bikorwa zirimo kugenzura agahenge no guhanahana imfungwa. Ibindi bibazo by'ingenzi birimo guhagarika imirwano burundu, ibyo byagiye bisubizwa inyuma cyangwa se nago byigeze bigerwaho. Ibi rero bikaba bikomeje gufata indi ntera ikomeye. Nyuma y'aya masezerano agahenge ntikigeze karamba, kubera yuko mu Kuboza mu mwaka wa 2025 hirya no hino hongeye kugabwa ibitero bitandukanye ku ruhande rwa leta ya Kongo, ibintu byanagiye bihitana ubuzima bw'abatari bakeya. Abasizenguzi mu bya politike mpuzamahanga rero bakaba bavuga ko gusubukura ibi biganiro bishobora kuba amahirwe mashya yo gushaka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bakagaragaza ko bizasaba ubushake bwa politike ku mpande zombi. Hari impungenge ko niba ibi biganiro bitazagenda neza,
intambara ishobora kongera gukaza umurego cyane cyane mu gihe abarwanya umutwe wa M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ndabibutsa ko turi mu makuru hano ku Ibendera TV. Namaze kugera hano ndongera kukwibutsa ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru rero, nyemerera twerekeze muri iyi nkuru. Ni inkuru yigaruka muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerera nkubwire yuko muri Walikale rero hongeye kuba indiri y'ubwoba aho abasivile bagera kuri 2 bashimuswe bakaba bashimutiwe mu gitero cy'ubugizi bwa nabi cyagabwe ihabura akigabwe n'abitwaje intwaro. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba aho muri teritwari ya Walikale hongeye kuvugwa ibikorwa by'ubusahuzi n'ishimutwa y'abasivile bikomeje guteza ubwoba bukomeye mu baturage. Amakuru aturuka mu mudugudu wa Habura avuga ko abantu 2 bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro mu gihe habaga igitero cy'ubusahuzi cyagabwe kuri uwo mudugudu. Abagabye icyo gitero biravugwa ko ngo binjiye mu mudugudu bagatangira gusahura ibintu by'abaturage, hanyuma ngo baza gushimuta abantu bagera kuri 2 babajyana ahantu hatazwi kugeza na n'ubu ngubu. Ibi bikaba rero ngo byateye gikuba mu baturage benshi batangira guhunga batinya ko hashobora kwibasirwa n'imirwano ikomeye mu buryo butunguranye. Iki gikorwa kibaye mu gihe aka gace gasanzwe karimo umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhinduranya ibice igenzura, bigatuma abaturage babaho mu bwoba bukomeye cyane. Abaturage baravuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba mu kaga kuko uretse imirwano ihoraho ubu noneho ngo hiyongereyeho n'ibikorwa by'ubusahuzi n'ishimutwa rikomeje kwiyongera muri aka gace. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baremeza ko ibi ari ikimenyetso cy'uko umutekano urushaho kuzamba no gusubira inyuma muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice byagaragayemo imirwano ikaze mu minsi ishize. Kugeza ubu rero hari impungenge ko niba nta ngamba zihamye zifashwe ibikorwa nk'ibi bishobora gukomeza kwiyongera bigatuma abaturage barushaho guhunga no kubaho mu ubuzima bukomeye cyane. Ibintu rero bikaba byaje guhindura isura ndetse ibintu bikomeza gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye ku Ibendera TV, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira weekend nziza, ni nabyo mbifuriza. Hanyuma rero mwese aho muherereye nimunyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane mwese, mbifurize kugira weekend nziza, mbifurize kugira ubuzima bwiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mwese bye, ciao ciao.